ئەنجومەنا نیشتمانیا کورد لە سووریێ ئامادەکاریەن دارخستنا چارەمین کۆنگرەیا خۆیان گشتی بسەریکردنە. دێ پێشبینیکردن گوتناوا چەند ڕۆژێن بێدا کۆنگرە لە ڕۆژئاوای کوردستانê bêl darxistin. Bi nêzîkbûna li darxistina kongreyê daxwazên guhertin û çaksaziyê tên kirin. Tora medyayî ya Rûdawê zaniye ku şepêla azadiya Kurdistanî di nameyekê de ji bo serokatiya Enekesê daxwaz kiriye ku biryarên Enekesê bi hevbeşî bên standin. Zelalî di rewşa diravî de hebe û endamtiya Enekesê di îtîlafa opozisyonê de bê ragirtin. Herweha jî diyaloga li gel peyênekê bê berdewam kirin. Di vê derbarê de Diktor Kawa Ezîzî serokê nûneretiya Enekesê li Herêma Kurdistanê ji tora medyayî ya Rûdawê re got daxwazên guhertinê ji bo pêşxistina Enekesê ne. طبعا بناب أنا كسيد نحزبك تهني نرأيك تهني آراء مختلفة أوجي سببي بيش كتناوي بالسبب أنا كسيك أربع خبوق هر أتشكل لك نورمال ونورمال جد بينن وجهرتنا أنا كسي بيش خستناوي وفكري نو دجبو أنا كسي ورن بشكلي خبري بجي دلخوشيامك بشاي. Li aliyekî din di nameyekê de bi navê desteya kesayetiyên serbixwe rexneyê tund li Enekesê hatine girtin derbarê şêwazê helbijartina nûnerên serbixwe de. Zêtspûk goyek ji kesayetiyên li ser wê nameyê îmze kiriye ji bajarê Qamişlo di vê derbarê de ji Rûdawê re axivî. وەک من دەزانن بەیانەمە هات بەلافکردن کەسین سەربخوا دۆرسێسەد حەبی ji rewşenbîr û siyasetmedar ji civaka Kurdî ji bajarê Dêrkê heya bajarê Hesekê biryar ema em beşdarî kongreya Enkesê nebin û sûretek ji beyana xwe meşand ji mekteba Cenaba Serok Barzanî re jî mejêr da xuya kirin û dîa Enkesên û kesên serbixwe derbas bûne ne rast e wesaîq cem hene wesaîqin jî hatin belavkirin jî Enkesê partiyên wêna êvarî çûnin mal nefeqîr mixabin wek qayma zil û rejîma Baas چند ورقاک دانوانا و هر مجلسێکی دن ئەبژوارە حەدداننا گوتنە و نێوەرن بنابێن کەسین سەربخوا و نێدەنگی خوا بدنوانە مخابن حیا تاریخا ئیرۆ ئەنکەسێ دووری بەرجەوەندیە مڵەتی کوردی چێ چەند حەب هەنە دەبێت سەرۆکتیا ئەنکەسێدا دەستی خۆدانینە سەر لێ سەرۆکێ نونەرەتیا ئەنەکەسێ لە هەرێما کوردستانê got kesayetiyên serbixwe bi hilbijartin hatine diyarkirin. Li her منطقاكي مجموعات خلق كوم دكن كسيجوج نيزيكي أفكاري أنا كسيبن طبعا أنا كسيجوج ديجي أنا كسيبن نه أو كساني جوج وكمعارضة حكم الواقع جوج هاي دناف وناد بهالبجارتن خلتينا هالبجارتن إذا إجا أو إنسان دولاتي ما كردستان سوريا ده يعني كسكي جوت بيج دوري أحزاب عنينا حرر قلنا حزبي يعني أو خنا حزبي إلا فكرة ويلسر عليكي إلا رأيك بيها يعني خلقي ما أبغى ميزاكي كردي سوريا. لگۆری زانیاریên ku toramediyayî ya Rûdawê çavkaniyên agahdar bi dest xistine tevahiya amadekariyên kongreyê hatine kirin. Biryar hatiye dayîn ku kongre li bajarê Qamişlo bêl darxistin. Hin nakokî nava Enekesê de li ser hijbara endamên serokatiyê hene. Lewma heta niha roja li darxistina kongreyê nehatiye destnîşan kirin. Lê çavkaniyeka agahdar ji nav Enekesê ji Rûdawê re eşkere kir ku eger heye kongre li dawiya vê meha tebaxê bêl darxistin. Hüseyin Umer, Rûdaw.